Yebo sanibonani ke sanibonani nonke emagumbeni amanomhlaba. Amalanga ntwala ngeningizimu enyakatho ngonyama loyengudla abnormal. Imoto ethwala ezinye. Mahlombe abanzi ngoba athwala izono zabantu. Namhlanje sokhuluma ngendaba enkulu futhi soqwashisa abantu ngoba ikhona into elimaza kakhulu abantu besifazane esifuna ukuthi sibembulele. Ikhona into kakhulu eyenziwayo noma esenza kakhulu labantu bangaphandle ikakhulu koNigeria kuphi into abayisebenzisayo uthola ukuthi uhlupheka nje umuntu wesifazane hayi ngoba kumele uhlupheke yinto wathola ukuthi nawe ubona umuntu ukuthi uyangithanda ungephi imali wasulala naye kanti ngesikhathi ulala naye ikhona into aphinde ayithatha ayithobule kuwena iyosebenzela yena especially abantu bamabhizinisi laba abakhuluma ngabo ibona bazi ukuthi basebenze babe busy ngeenhlahla zethu ngoba nehlule ukuthi nizamele niyofuna uphiwa imali ekugcineni niyahlupheka lento kwenziwa kanje thana indwango le thanda ngemhlophe ithatha ifake ephaketheni uthi umuntu mayelela nawe lethatha le ndwango emhlophe oseyisula ngayo maqeda ukulala ayisule ngayo ayibeka nje efake ephaketheni bese yenzela iminikelo uzohamba endaweni emathaveni kuphi acosha izibi zakhona nendawo ezibhizi akwenze ngesikhathi umntwana kwasona ukuthi ngalesikhathi kwenze lento ixuthwe lento bese ibekwe endaweni thizeni ihlathelwe izinkukhu bese iyashiswa lento leya inhlahla bikuwena ithathiwe ngesikhathi kade nawe isula ngesikhathi wena ubhizi uyalalwa left and right lento uyithatha lo muntu wonjabela ukuthi ngiphiwa imali mina hayi mina ngiphiwa imali lento iyasebenza abantu laba ngibasho abaningi babo nabala bayisebenzisa uthola umuntu phela la nomuntu kanye amnika imali enkulu thatha umuntu lelane kanye amnika imali enkulu aphume kuyena ukusebenza lento yakhe ekuyena ukuthi uma ngilalile nje ngisengumthobulile so ke abavuka abantu landani imithi noma yenzani izinto zenu nikwazi ukuyimela yekani ufuna ukuphiwa imali ngoba kusasa nithi amadoda izinja inini chabo nizinja naba hambani yosebenza yekani ufuna ukuthi niphiwe imali amantombazane ngoba egcineni banithwebula ningabi nenhlahla nibhizi mbona abantu abayizinja chabo sisebenzeleni ngenza ayibona izinja kodwa mangayisebenzeni afuna ukuphiwa imali ngizobona izinja siyabonga nisale kahle.